Kidan kumbakat khandai ngut ki dekhot bamenta ha ka yeng dorba thau an ka Khasi Hills Autonomous District Council ki balapan kre bat pau kerteng bha ki ban ya aireng ha ka election jit nong mi khmat sa ka yeng dorba thau an ka jala Meghalaya House nam arajar arpulai ki MDC na ka United Democratic Party ka balam khmat ya ka Executive Committee ha ki KHADC ki balapan kre ban ya aireng ki kenthop yo ba Titas Terwal Khan MDC ka sora ubre Chief Executive Member bamenta jong ka council bat ubat thmu ban bat biang yaksuki MLA na sora yak bola bat na do usnam arajar khat lai hadu arajar khat phra nang ta uba Paul Lingdo MDC ka Jayaw ubani aireng na Shillong West uba Mitchell Wankar MDC ka Laban Mauprem ubani aireng na Mliam bat uba Bindu M Lanong MDC Shusi haka council ubani penkre banya aireng na Nongkrem constituency Kibalapan kre banya khun na National People's Party ka seng ka balam khmat ya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance ki kan thop ya ka Congress Mary Kharpuri MDC ka Nongsken ka banya aireng na Shela uba Tabor Pathau MDC ka Maulai uba Alvin Saukmew MDC ka Mausanram bat ka kong Magdalene S Maulong MDC ka Umsning ka banya aireng na Nongpo constituency Bot pat saki MDC ka Congress bakan thop yo ba pensngan NSA MDC ka Maukhar penthor umkhra ubanya aireng na penthor umkhra uba Karnes Soshang MDC ka Maukrwat uba Gabriel Walang MDC ka Nongston uba Charles Marngar MDC ka Mauhati bat uba Ronnie V Lingdo MDC ka Mlim Nalor kini uba bat skamrenta thiang MDC na Mairang na kitlong khubor unya penyaso shen sya ka Congress ru unya konya ka election MLA na Mairang ka Hill State People's Democratic Party ka Don Yoba Martel and Mukim MDC ka Maukenro ubanya aireng na kani ka constituency ha ka election MLA ka Banwan Nalor kini kidan sa saungot ki MDC ki badairu ki MLA ha kani ka samoy tray kam bamenta bat ki badang penkre ban sya jet biang kum kinong mi khmat sa yeng dorbar thau an ka jalla bakan thop yo ba lambor malnyang MLA but MDC klamseng na Nongkram ubanya khunno na ka United Democratic Party uba Jigur Mirthong MLA but MDC ka NPP na Mountain Road uba Pius Marwen MLA but MDC ka UDP na Ranikor but uba Penyat Sings MLA ka NPP na Mauringkneng but MDC na Sorenkham kiwai pat Kibala banya khun ni kibam tikana bat lesi kibadang ap ya kapor ban shim ya karai banya khun haka election MLA arajar apulai ki kenthop ya ki MDC ka NPP uba Fantin J lakadong na Malki la yumkhra uba Bajop Pingrop MDC na Ramrai Jerngam uba Lamprang Bla MDC ka Mauplang Ding Yei uba Victor Rani MDC na Jirang uba Rangkensai Karbuki MDC na Umroy bat uba Sherbor Lang Maulong MDC na Soyong Nangta naka UDP pat ki kenthop yo ba Balajet Rani MDC ka Nongpo uba Jambor War MDC na Mauthat Raisan uba Ringkat Lendam MDC na Latkro Langkredem bat uba Tenwel Dekhar MDC na Shela uba Latip Langkhar Kongor MDC Klemseng na Nongthmai udai uwei pat MDC ubam bana khubori ba unya aireng em haka election MLA